24 encumenan, li devedevê salvegera Şoreşa Jînayê, dakhuyaniyek belav kirin. Li devedevê salvegera tevgera cinciyan azadiye, 24 encumenin ketkari, dakhuyaniyek lijer nave tevgera cinciyan azadiye berdewame, u paşaten ve zindine belav kirin. 24 encumenin ketkari, bihilkefta seyemin salvegera tevgera cinciyan azadiye li dakhuyaniyek edera gihandine, ku davyanin bi apartayda regezi, u bidestvanina azadiyen be merç en siyasi, civaki u kulturi, de armanca van ya berdevam be. Ev dakhuyaniyê, kuli roja duşemi hivde sermanane hatiye belav kirin, tevgera cinciyan azadi, evek lekeft, u encama zeydetir, ji 4 dakika nakhwera giriye binav kiriye, u tekezi kiriye, ku dakhwaziyen civake li khwenişandana nerzayeti, li derhek hejari u cudati daninan, heta dijayeti digel tepeser kirin u sivikati kirinan, berdevam u zindiye. Li ve dakhuyaniyê de hatiye, ku keyranen vek derzen kur li navbera hejari u darayi, cidati danina regezi, kombuna hez li çenge kemineyek biçuk u tepeserker, erzan kirin, u nedana mafe hezakar, gendeliya sistematik, berfirehiya bekari, penaberia bi milyonan, kavilbuna cingeh, bi hederdan u talan kirina çavkaniyan, u tepeseriya sistematik, berhema pekateya stemkar, cudakeru kosera İslama siyasiye. Wan encumenan tevi işare kirin bi metirsiyen berdevamen şerbo serhelke, ragihandine ku evrevşa, encama siyaseta şerhwazane u desteverdanen komara İslami u pedegiri, biser berhemanina çeka navki, u parastina milesan en serbi rejimeye. Vajokeren ve dakhuyaniyê, nerizayetiyen rojaneyen helke li derhek jiyan u khweragiriyen van, li hember kawil kariyen jingehi, heta dakhaziyen girtiyen siyasi, u sekinandina bidar ve kirinan, vek berdevamiya hemen tevgeredane zanin, u tekezi kirine, ku ev tevlihevi u alozyane beşek zindine, ku nişandere berdevam buna tevgera cinciyan azadiyeye. Wan 24 encumenan li daviya dakhuyaniyê, dereya gihiştina helke, bi paşerojeke khweş bijiv, azatu vekhev, rekistina encumenen medeni, u iradeya bikom li pekhateya siyasiya velattane zanin, u dakhwaz li hemu hezu aliyen peşkevti kirine, kuli çarçoveya dakhwazien bingehinen çivake, geşe bidin, bi yekitiya khwe.